Hagiye gushira amezi 7 Uburusiya butangije intambara ku gihugu gituranye cya Ukraine. Ni intambara yatangiye mu kwezi kwa kabiri, ikaba imaze guhitana abantu benshi, abandi barahunga. Iyi ntambara kandi imaze gusenya imijyi myinshi yo muri iki gihugu, yewe n'ibikorwa remezo byarangiritse ku buryo bukomeye. Uretse ibi, yateje akaga ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isi hose, na bimwe mu biribwa byiganjemo ibinyampeke bibura ku masoko cyangwa se igiciro cyabyo kirahanika. Ibi mvuga nawe urabizi kuko ingaruka z'iyi ntambara zishobora kuba zarakugezeho. Ntabwo muri iyi nkuru tuza kugaruka ku kuntu iyi ntambara yatangiye, uko yagiye ikara mu mezi yashize, ahubwo turibanda cyane aho igeze uyu munsi n'icyo ibihugu bihanganye byakoze kugira ngo uyu munsi bibe bikiri inkuru. Bahaye ikaze. Kuwa kabiri w'iki cyumweru turimo, Uburusiya bwatangaje ko buzagaba ibindi bitero simusiga kumbi biza Ukraine. Bushinja iki gihugu bihanganye guhohotera abaturage b'abasivile bari mu duce Ukraine yigaruriye. Uku gusa nko kwihorera Uburusiya buvuga ko bugiye gukora bugaba ibitero, bije mu gihe ingabo zabwo zabaye nk'izitsinzwe zikirukanwa mu karere ka Kharkiv gaherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Ahandi zirukanywe ni mu karere ka Balakiriya. Biravugwa ko uku gusubizwa inyuma ku Burusiya ariko gukomeye kubayeho kuva intambara yatangira, akiyongeraho ko ibi nabyo bije mu gihe izi ngabo zaragaragaye nk'izimaze guta intege mu minsi ya mbere y'ukwezi kwa karindwi uhereye igihe intambara yatangiriye. Ubwo Uburusiya bwakoraga iyo bwabaga ngo bwinjire mu murwa mukuru Kiev. Uburusiya kandi nubwo bimeze gutya, bavuga ko butari hafi yo kwibona yicaye ku ntebe y'ibiganiro na Ukraine. Ubwo Minisitiri w'Ingabo mu Burusiya yatangaga amakuru y'uko urugamba rwifashe, yavuze ko ari ibitero by'indege ingabo z'Uburusiya zagabye ku birindiro bya Ukraine. Ubwo yavugaga cyane cyane mu karere ka Sloviansk na Konstantinivka mu burasirazuba bwa Donetsk. Dmitry Peskov, umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, nawe yabwiye abanyamakuru ko hari raporo zerekana ko hari ibikorwa byo guhohotera abasivile, aho yumvikanishije ko abaturage bahahamurwa, bagakorerwa iyicarubozo, bagakorerwa n'andi mabi yose yagakwiye gutuma hafatwa ingamba. Ibi bivugwa n'Uburusiya bushinja Ukraine kuba ari ikora aya mabi. Ukraine yo irabihakana, ahubwo ikavuga ko yabonye imirambo y'abantu 4 bapfuye kandi bafite ibimenyetso ku mibiri yabo byerekana ko bakorewe iyicwarubozo. Ukraine ivuga ko yabonye ibi mu karere ka Zaleznichon yigaruriye gaherereye mu burasirazuba. Ejo kuwa kane hari video yasohotse yerekana abashinzwe kurinda umupaka wa Ukraine bamanura ibyapa byose byari byaramanitswe aho ingabo z'Uburusiya zari zarafashe. Aha ni mu mujyi wa Vovchansk, ibyerekana ko Ukraine iri gutanga icyizere cy'aho intambara igana nubwo hakiri kare. Nyuma y'uko abasirikare ba Ukraine bavanye abo Burusiya mu duce tumwe na tumwe bari barigaruriye, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagaragaye aha ibihembo abasirikare be abashimira ku kazi keza k'urugamba bakoze. Ubwo bari mu mujyi wa Izium. Ashimira abasirikare be, Zelensky yagize ati, aya mezi ashize yabaye amezi akomeye cyane kuri mwe. Niyo mpamvu mbasaba kwiyitaho cyane kuko ari mwe dufite duhanze amaso. Abinyujije kandi mu itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Zelensky yavuze ko ubu ibendera ry'igihugu rigizwe n'amabara y'ubururu n'umuhondo ryongeye kuzamurwa muri uyu mujyi wa Izium, kandi yizeye ko ibendera rizazamurwa no mu yindi mijyi n'uturere twose twa Ukraine. Yagize ati, kandi turimo turerekeza mu cyerekezo kimwe, tujya imbere, icyerekezo kigana ku ntsinzi.
Abasesengura ibijyanye n'igisirikare bashimiye ibikorwa by'ingabo za Ukraine. Kugeza aha bahuza ibi n'ibyo umuntu yakwita intsinzi ntoya cyane ariko n'imfashanyo ya gisirikare n'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Kuri ibi byose hakiyongeraho imyitozo y'abasirikare 5,000 igisirikare cya Ukraine kivuga ko cyahawe muri gahunda y'ubufatanye n'igihugu cy'Ubwongereza. Biragoye kumenya niba uku gusubizwa inyuma kw'ingabo z'Uburusiya byaba bifitanye isano n'ibihano bwafatiwe n'ibihugu hafi ya byose byo ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika, kuko ibi bihugu nyuma yaho nabyo byagezweho ingaruka no kubura bimwe mu bintu nkenerwa, cyane cyane birimo gaze yaturukaga mu Burusiya. Perezida w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen kuri uyu wa gatatu yavuze ko ibihano Uburusiya bwafatiwe kubera kugaba intambara kuri Ukraine bizagumaho. Nabibutsa ko ubwo Zelensky yashimiraga ingabo ze yanumvikanye avuga ko akarere ka Crimea Uburusiya bwiyometseho muri 2014 ubwabyo ari amahano, yumvikanisha rero ko hazakorwa ibishoboka byose ngo nako kagarurwe. Kugeza ubu Ukraine ivuga ko kuva ukwezi kwa 9 kwatangira bamaze kwigarurira uduce twinshi tw'igihugu turimo imijyi minini yari yarafashwe n'Uburusiya kuva bwagaba intambara kuri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.